bakunzi ba CANAAN TV, ndabaramukije mbifuriza ubuntu bwa Kristo Yesu ngo buganze mu miryango yanyu no mitima yanyu no mu buzima bwanyu bwa misi yose. Turabakunda, turabifuriza umugisha uva ku Mana. Turanezerwa ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Umwami Yesu abagirire neza, abahe umugisha, abahe umugisha mu byukuri. Yesu abagirire neza. Reka dusenge. Turagukunda Yesu, turagushima ko kuri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urishitse. Ibyo ni isezerano dufise. Wabwiye Yeremiya uramubwira ngo ndashize amajambo yanje mu kanwa kawe, ndaguhaye ububasha bwo kurandura, gusenya, gukomvomvora, gukura. Ijambo ryawe rifise ububasha bwo gukuraho ikintu cyose kitatewe nawe mu buzima bwacu, mu miryango yacu, kigakugwa ko kigasenyagurika. Ijambo ryawe Mana rize iritubere inkota risenye ryubake. Haleluya, mu izina rya Yesu mukiza wacu, amen. Iki gitondo ndafite ijambo riri ku mutima wanje nifuza kubasangiza, rivuga ngo Imana yugurura amarembo yanyu. Amarembo yaramaze imyaka yugaye. Nasomye ijambo ryakora ku mutima wanje, Zaburi ya 24 umurongo w'indwi. Zaburi ya 24 umurongo w'indwi. Harimo ijambo ryakoze ku mutima wanje rivuga ngo nimukingura amarembo muyarangaze. Nasomye mu ijambo muri ibiri ijambo ry'Imana niho wavuze neza, nimukingura amarembo muyarangaze. Haleluya. Inzugi zabayeho kuva kera muzikingure. Bene data, murazi yuko ari igihe tuvukira ahantu imiryango yugaye. Murabizi, murazi yuko dushobora kubaho tugakurira mu miryango yugaye. Uyu munsi nakuzaniye inkuru nziza. Dufite Imana, haleluya, izikingura ntiyagira ugara, ize yugara ntiyagira ukingura. Dufite Imana nimukingura amarembo yabayeho kuva kera. Hari amarembo, hari igihe ushobora kubaho mu buzima ukabona imiryango gusa yarugaye, imiryango y'akazi, imiryango yo kubaka, imiryango y'abana, ukabona imiryango. Dufite Imana izikingura imiryango. Haleluya. Ndagusabye iri jambo ndiko ndagusengera muri gukora igitangaza. Imiryango yabayeho kuva kera yugaye, Imana yugurure mu izina rya Yesu. Umva, yavuze neza, nimukingura amarembo muyarangaze. Haleluya. Inzugi zabayeho kuva kera muzikingure. Hari inzugi zabayeho kuva kera. Umwami we nyine kuzo abona uko yinjira. Hari ibyo Satani yari yarugaranye ubuzima bwacu, ariko iki ni igihe cyacu. Iri jambo rya kino gitondo isenyagure iyo miryango yari maze imyaka mu buzima bwawe yarugaye. Haleluya, haleluya. Bene data, murazi ko Satani hari igihe agakinga akagukingirana, hari kubaka bikanga, hari abana akubaka agakinga. Dufite Imana izikingura imiryango. Ndagusengeye ngo muri kino gitondo umwami w'ubwiza asenyagure ibyo bihinduzo by'ibyuma, winjira umwami w'ubwiza ngo yinjire. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana iguhezagire, Imana igukingurire iyo miryango yamaze imyaka n'imyaka yarugaye. Imyaka hari igihe abantu bavukira mu miryango yugaye. Yesaya 63:11 aravuga ngo amarembo yawe azokwama yuguruye. Amen. Amarembo yawe tazokugarirwa ku murango no mwijoro, tazokugarirwa ku murango no mwijoro, azokwama yuguruye. Sifa kwa Yesu. Ndakwifurije kugendera amarembo yuguruye. Ndakwifurije kugendera amarembo yuguruye. Aya mezi abiri mbere ko mwaka wa 2024 urangira, ndakwifurije ngo amarembo yawe yuguruke. Ku murango no mwijoro amarembo yawe azokwama yuguruye. Ku murango no mwijoro. Ku murango no mwijoro, kugira ngo abantu bakuzanira ubutunzi bw'amahanga, bona abami bayo babushoreye. Iya marembo yuguruye. Hari abaza bashoreye. Iya marembo yuguruye bavandimwe. Ndakwifurije kugendera amarembo yuguruye. Iya marembo yugaye, nishuti zawe ziraguheba, nta ukuvugisha, nta bose ndakwifurije amarembo kugendera amarembo yuguruye. Ndakwifurije kugendera amarembo yuguruye. Hari abantu bashobora kuriramwo bakabona imiryango yarugaye, wagira ngo utera imbere bikanga, wagira ngo bikanga. Ariko dufite Imana iza yugurura amarembo. Dufite Imana iza yugurura amarembo. Haleluya. Sifa kwa Mungu.
Oh, haleluya. Yesaya 45 umurongo wa mbere haravuga ngo ibi nibyo njewe uhoraho mbariye mbwira uwo narobanuje amavuta niwo kuro uwo mfashe mu kuboko kw'iburyo kugira ngo nsiribanga amahanga imbere yiwe. Imana isiribange ibyari zarugariye ubuzima bwawe. Imana isiribange ibyari zarugariye ubuzima bwawe. Ari ubuzima bw'impemu, hari ubuzima bwo mu mubiri, hari ubuzima. Haleluya. Mwami Yesu asiribange uwo mfashe ukuboko kugira ngo nsiribange amahanga imbere yiwe, kandi nzokenyurura inkindi z'abami kugira ngo ndamwugurure inzugi imbere yiwe. Haleluya. Inzugi zugurusa imbere yiwe. Mwami Yesu yugurura inzugi imbere yawe, imbere yawe. Mwami Yesu akugurura inzugi. Imana yugurura, Mwami Yesu yugurura abana bawe inzugi. Mwami Yesu yugurura umugabo wawe inzugi. Mwami Yesu yugurura ubuzima bwawe. Amen. Kugira ngo ndamwugurura inzugi imbere yiwe, kandi amarembo yiwe tazokugarigwa ukundi. Yaramaze imyaka y'uruga ariko ntazosora kugarigwa ukundi. Ndagusengera ngo amarembo muri aya mezi abiri bidusigaranye kuri umwaka wa 2024 urangire, amarembo yawe tazokugarigwa ukundi. Imana yikingura amarembo yawe, ikingura amarembo y'umugisha wawe, ikingura amarembo yawe yari yamaze imyaka y'urugaye. Dufite Imana zikingura amarembo. Haleluya, haleluya. Mwami wanje Yesu Kristo udukingura amarembo yacu. Iyi phrase ivuze neza cyane. Kugira ngo ndamwugurure inzugi, kugira ngo ndamwugurure inzugi imbere yiwe, kandi amarembo yiwe tazokugarigwa. Umurongo wa 2 uvuga neza cyane. Haleluya. Umurongo wa 2 uvuga neza cyane. Uravuga ngo nzosha imbere yawe kandi hari udusozi nzowasena, nzomenagura inzugi z'imiringa, nzovunagura ibihindizo by'ibyuma. Hari igihe tuvukira mu bihindizo by'ibyuma, hari igihe tuvuka, hari igihe tukura mu bihindizo by'ibyuma gusa bikikuje ubuzima bwacu. Dufite Yesu amenagura. Haleluya. Dufite Yesu amenagura ibihindizo by'ibyuma agashira hasi. Haleluya. Amen, amen. Dufite Yesu, dufite Yesu mukunzi mwiza we. Haleluya. Dufite Yesu azamenagura ibihindizo by'ibyuma, azasenyagura ibihindizo by'ibyuma, azakuraho umwami w'ubwiza akinjira. Haleluya. Mwami Yesu ndagusengeye muvandimwe muvukanye, ibihindizo by'ibyuma byarazibiye amasezerano yawe, byazibiye abanaki bari barazibiye ubuzima bwawe. Ibihindizo by'ibyuma birashobora kuba abanaki, birashobora kuba abantu, birashobora abungeri b'igerari. Ibihindizo by'ibyuma byagiye bizibira ubuzima bwawe. Dufite Yesu, dufite isezerano rivuga ngo nzoje imbere yawe. Mwami Yesu aje imbere yawe. Haleluya. Mwami Yesu aje imbere yawe. Haleluya. Kandi hari udusozi nzowasena, imisozi yose yari imbere yawe Mwami Yesu azoyisena. Muri Mariko yaratubwiye ngo muzoyibwira ngo nimushinguke, ishinguke. Zomenagura inzugi z'imiringa, zomenagura. Nanezerewe n'uyu murongo kwe. Zomenagura inzugi z'imiringa, zovunagura ibihindizo by'ibyuma. Ibihindizo by'ibyuma byose biri imbere yawe Mwami Yesu abisenyagurike, abisenye. Ibihindizo by'ibyuma Mwami Yesu abisenye. Mwami Yesu asenye ibihindizo by'ibyuma byose biri ku buzima bwawe. Umurongo wa 3 ukavuga ngo nzaguhitunga n'inyegeje mu mwiza n'ubutunzi bunyegejwe. Hari ibinyegejwe byawe Mwami Yesu avunagura ibihindizo by'ibyuma, ubona ibyawe binyegejwe. Hari ibyawe binyegejwe, hari ibyawe binyegejwe, hari ibyo Satani yakunyegeje. Dufite Yesu azakingura imiryango tukabona n'ibyacu byanyegewe, n'ibyacu tukabibona. Nangirize mu gitabo cy'Izayishuwe Yohana 3:7. 3:7 Muzayishuwe Yohana 3:7. Wandikire umumarayika w'ishengero ry'Ifiladelfiya utuwera ukuri, afise urufunguzo rwa Dawidi. Amen. Afise urufunguzo rwa Dawidi. Uwugurura ntiyagira uwugara, kandi uwugara ntiyagira uwugurura. Aravuga ibi: uwugurura ntiyagira uwugara. Haleluya. Umwami Yesu akugururira amarembo. Umva ndakubwire, Umwami Yesu akugururire amarembo. Amen, 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 amen. Haleluya. Mungu ni yule. Mwami Yesu akugurura amarembo. Mwami Yesu akugurura amarembo. Ndazi ibikorwa byawe. Nshize imbere yawe urugi guguruye nta gushobora kugugara. Amen. Shize urugi guguruye imbere yawe. Shize urugi guguruye imbere yawe. Nta muntu n'umwe ashobora kugugara. Amen. Urugi rwose
imyango wavutse usanga yarugaye, ibyo wakoze ukabona birugaye, umwami Yesu akugururire. Shize urugi igugura imbere yawe, nta muntu n'umwe ashobora kukugara. Reka ndakwifuriza rino jambo, amarembo yawe yari yamaze imyaka yarugaye, umwami Yesu ayugurure. Haleluya. Ibihinzo by'ivyuma byari imbere yawe, ibihinzo by'ivyuma, dufite umwami agendera imbere yacu, yavuze ngo zaje imbere yawe. Haleluya. Dufite Yesu ari imbere yacu, zaje imbere yawe. Haleluya. Hari ibihinzo by'ivyuma zabimenagura, zabikuraho, zabisenya. Haleluya. Ndakugururire izugi zawe zari zarugaye, umwami Yesu akugururire. Izo satani yari yarugaye hirya no hino, umwami Yesu akugururire. Reka gusengere. Haleluya. Shize urugi igugura imbere yawe, nta muntu ashobora kugugara, nta muntu n'umwe ashobora kugugara. Satani nta mugabane, nta bubasha, nta n'icibutso afise mu byawe, nta mugabane, nta bubasha, nta n'icibutso afise ku buzima bwawe. God bless you. Hari ijambo nababwiye ubushize hano rivuga ngo nzi yuko ushoboye byose. Umwami Yesu arashoboye kukugura imiryango, arashoboye, 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 arashoboye. Dusenge. Turagukunda umukiza wacu, turagushimiye kubw'amarembo yuguruye ku buzima bwacu. Aya aramaze imyaka, ayo twavuze usanga rugaye, turafite Yesu asenyagura ari imbere yacu kugira ngo amenagure ibihinzo by'ivyuma, atwugura amarembo. Yohana yanditse ijambo ryiza ngo nshize urugi igugura imbere yawe, nta muntu n'umwe ashobora kugugara. Haleluya. Haleluya. Turagushimiye Yesu, icubahiro garukire mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Yesu abahezagire cyane, turabakunda.